Kakerwo balapenmi Dr. R.P. Kharshiying, General Secretary Jong Khasi Authors Society, Halor Karai Jong Dr. D.R.L. Nonglat, Banyakhun ke election MP Shiteng Samoy, na Shillong Parliamentary Constituency, na kaseng National People's Party NPP, kalami hakibabon ke lat pathai Khubor hakini kisngi, ke belakentho ya ka jingyai batkam Jong U, ya ka kam President Jong ka Khasi Authors Society. Donru ki balakali uni ukurtong jong ke NPP bale ino shwai ke shuki president jong ke Khasi Author Society namar kini ke society kamde ke seng san hima bat ke yeng pedeng ha ke perkhat ke perdan. Ha kini ke kerwo na u general secretary ke balapan syai pa ha ke arpu pratarik ke boong habayade bekejing penyat kam ha ke seng kam don kenu kejing khanglat yu nu dukot nadu ki Nongkitkam, hadu ki bedang Shillong dukot, ban penyeso ne rung sya kenu ke sengsan perthai, ne kenu ke kenhun ha ki imlang salang. Karkum ke jingkenthok persya ya ke Khasi Author Society, lani ki dukot ki katu kat ni ki riushim kabu, kalong ke kampenthok bria ke bom don nongrim, bat ki bom tip ru ya ke rukom terikam ke seng. Kajing penyeso Dr. D.R.L. Nonglat Chaka Party NPP, bat kajing temu Banyakhun ya ke MP Elekshon Shiteng Samoy, kadi kerai Shimet Jong U, bat kani kamdon jingya suno AA bat keseng. Namar kata, kajing jiet jong Dr. D.R.L. Nonglat President ke Khasi Author Society, kadi kajing jiet Shimet Jong U, badah kajing penyat kam keseng kala kedau syai, bah kajing bomdon u President, u Vice President u hak ban penyat, yaki kam keseng.